Actually, abo ya sari jora, sara saito jora, anggo jagawo, angno niji kamla rongno nairewui kas khali thangka, pura o pin ingko wall nung mane pura 6 feet mane puplo. Pore horo sara dosta, within sara dosta by 11 bisingko ang phone mangka, ang toro tongeba. Engkai sara dosta bisingko phone mangka, khnaka ki wall sebaijak, ordek sebaijak. Pore fungaya naifemani jotono it sebaijak mamang lugbaikya. Engkai o jaga sungka, engkai je o jaga tongnai rok saka ki miya horo kisa sirok sungmani khnaka uyang rogo sound system rok khna engkai khoraksa borok lai thangmani bo lukha antite. Abo to daga FIR rok khaika. Ang khaire ka FIR. NCCPS ang immediately FIR khaire ka. Amo abo hai kono kya sabo khaito to khaba hero kono wan sumar to tong. Actually miya horo to saimiya suspected mane sabo khaithang gamu to sung saimiya. Kintu bar jasmanong to unknown miscreants ni against so inquiry rekha. FIR khaire ka. So miya horo iso ayang paro box hotam tole mane ngake apro yang sisungo puja go ngake apro tos thone naikha tos thone nama yagulo khay tamhane chare masaka hai motamoti teenage group ni ar charai o building ni ayang par dikhe himthaka nge boro to cinema liya andra gundra ni bage tos thone dikha nge boro kha thamai ga apik jora bosrong khana pro miya apro 10:30 পনে 11টা নে বেশি কালকে 8টা তাকিয়া ফার্স্ট হাফ দেখা ধরে গেছে এটা 8 মিনিট লাগাইয়া আর সকালে আইছি সবটি ভাঙিয়া খেতা ফলাই দিছে এটা হাইটটা কত আসলে এটা ধরুন নিচটা কে 6 ফুট মানে একর উপরে যে হাইটটা আসলো ওই হাইটটার লেভেলে আসলো না ওই বাকি জিডির লগে আসলো আছে 2 ফুট 7 ইঞ্চি আছে এটা আজকে সকালে কিটা পাইছো পুরো ভাঙা পাইছো পুরাটা